hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu silal mun sangi ramchung mundang rwalin vo in hian Mizoram puma zirtir tu te ni Teachers Day voi somruk pani na lom ani ang chothale risel e in zirtir war thla Rashtriya Poshan Ma National Nutrition Month chu Nimin Khan State pum hua pa hon ani Manipur Sarkar chuan Chan Bik ne Chanchinthar thedara pu in Editors Guild of India shwai tu pathum telaka FIR an thelut Prime Minister Narendra Modi chuan Nimin Khan New Delhi office National Teachers Award sangni somni pathum dong tu mi somsari pangate akom Ramchung mundang rwalin vo in hian Mizoram puma zirtir tu te ni Teachers Day voi somruk pani na lom ani ang School Education Minister Pulal Chandamaral te chuan zirtir tu te chibai bukin zirtir tu te ni chu state pum hwa program siama that rwalin zirlai ten anmani school thewa zirtir tu te choimoin hun buat sai andu thina wangin state level working committee chuan mani rem chandan anga zirtir tu te ni hi mangtura ro manna siama ni ati a SLWC ro manna bo zuin Nimin Khan Aizawl exhibition football match buat sai ani he hun himan puin pulal chandama chuanin romin rel sakang cheti hla chu za taka sachin turin kal khom te acha namhla sakapyang in mani omna hmuna ding chungin za tak chunga sakthin turani ati Minister chuan ramle nam za puilawa zirlai ten mani culture te warle zwala an chomnu na poimo atibok Nimina Aizawl sipai lamwala Teachers Day lomna pual exhibition football match a Government school somni pani le private school somthum pani ayo zirtir tu te antela meche exhibition na Mizoram Independent School Association mi sa le Mizoram Government School ten khelin mi sa anchaka mi pa exhibition mecha mi sa ten government zirtir tu te anne bokani chuthale risel e in zirtir war thla Rashtriya Poshan Ma National Nutrition Month chu Nimin Khan Social Welfare and Tribal Affairs Minister Pularin Oman Aizawl a hong Honna Income Directorate of Women and Child Development tui khwatlanga neya thupui thlan India ram hrisel chakthale thiamna sanga siam tura chanlak ti chumanani a he huna hian thu soin minister chuan India ram zau tak michitin omna chotha tak samamo ang mulawmi enge mozat an om ati a sarkarin he hingai poimo in kumtin chotha ekonga inzirtir na le malakna Poshan ma September thla a kalpui china he hian ra tha achwange be se ti asoi Rashtriya Poshan ma manawang hian chotha mamo naupang meichha le naupai ten an hlokpui nge be se tla thua soya sarkar scheme poimo tak tak te hlo tlingzo ka kalpui turin khwale tuicha ramle nam mangai nei tu ni na thinlung pumi ni tura inzirtir na kalpui tamatul thua soiboka Poshan mai na tumjinga tel ra tui khol le man tangkai te ba ka thupui dang te churam ma so na tura tolani ti sha a hlotlin theina na tanlak tla na tul thua soibok Poshan ma hi sarkar lai pui Ministry of Women and Child Development nwaya nutrition mission Poshan abiyan malak na zinga program poimo takani a kumsang ni som pareta changkhan kumtin ramchung mun shangshanga September thlachungin manchin ani a kumin bi ka chuan thupui zul zui hian malak dan to shangshang pasari dwanani a nute tuile chothadang manga nau te chomlen Nau pang sel na konga intlan siak ei tu thale zirna kalkoptir nun phung dikle tha manga sel na ngai ven ramle nam malang na konga inzirtir twal chung thar chwa ngei eile ei chha ta wanga thi sentlak samna ti retura tire tura malakte ani hehuna hian Directorate of Women and Child Development noya thoktu te antela district shangshanga thoktu ten Poshan ma hun hi YouTube live kaltlangin an chimbok ani chongte Mizo le chakmatlom ngai pol shangshang intel khom chuan chongte khochung kong pui chhia ta wanga lung oilo na lantir na Nimin Khan kong an zo a mi zanga chuang kong zo a hian an tel chongte football ground na tanga SDO office thleng kong hi an zo a pol shangshang ayo ten thuan soya chongte hi kong shangshanga ngai tha ani an ti a kong chungchanga an chan tur le an ni dan tur ang an ni phalo foti soibokin Mizoram sarkar chuan an din mun har sat zia sha se ngai sakve se an du ani an ti heiba ka hian an khotlang thana tura malakna NGO chaw nilovin CADC sarkar point thei top chhawe ro se an ti a kong siam thatur hian CADC hian ma alatok launian sha thu an soi kong zwa hian mi puite chuan sarkar na taka norin kong siam ani lo chuan in thlan thlenga angong tur thu an soya no road no vote no election ti thujak te an keng telani
All NGO kal khom te chuan Mizoram Sarkara chongte SDO kal tlangin memorandum an thelut ngala chongte civil SDO pulal nei thanga call ni chu election thila training ani ilai ni wangin SDO charge la tu pusamar bijoy chakma in civil SDO IO in memorandum hi adonga pusamar hian tlom ngai pol shwai tu te hna he memorandum hi longtlai DC office a thon ngalani angti in thu in asia tirbok an memorandum a hian kongpui chhata wanga chongte mi pui harsan to mektar langin school le college zirlai ten ni tin zir na in an panna harsatna an tok renga chung ko shang Aizawl na le lir thei manga Aizong te point harsatna an tok reng boka chu wangin Mizoram Sarkar le CADC Sarkar in chaktakin mala se an du thu an tar langani DGP Pu Anil Sukla an kumin kum topa Mizoram State Assembly in thlanpui nei tura borak muan tak theinan YMA thopuya asom nimin khan DGP Pu Sukla hian api sa central YMA shwai tu te hilenga soma Mizoram rui hlo hlwar lu tukle ati rem konga YMA le police te chakle zwala tho ho dan tur an soi hawa in thlanpui nei mangeya rampone changa rui hlo lo lut dan konga malak ho an relani hiba ka hian rui hlo ngai te en kol chungchang te le kai noi thil shang an soi ho bok inkom ho na hian DGP hi DIG pulal lian moyen atoyoma central YMA hi president pu arlal ngetan a hawani Thingsul Thia Higher Secondary School Adogranin 8 Ahlan Kai Phutin Nimin Khan Thingsul Thia Khwa a Joint Action Committee for School Upgradation le Thingsul Thia Higher Secondary School Union malak na in lung oilo na lantirani Thingsul thia tlang nuam le selinga te adogranit phut na le sarkar thu ngai chan nan puan dum zarani a he hun hi JSC Vice Chairman Pusila Rat Kimana Kai Shwaya kalkhom te adognia tan awral zwa khochung in tina flek dum tar chhun zomani adogranit ngia thian Thingsul thia khwa a all NGO all political party meeting chuan thu swa an lo siam to a zirlai nu le pa te point admission fee le monthly fee a all theinan adogniat na thu chwa an lo siam to bokani Kolasip district a thingthel khochung le aram chunga zu le rui hlo dan lova siam na mun dap be pui thlakani thingthel kho VCVDP le tlom ngai pol chang te thok chuakin rakzu bil lai thanim takan man ba ka asiam na man rwa bungbe le zubil na zem te ti chiatani zu thlor turan man hi awain liter zanga vel ani thingthel VCVDP le tlomngai pol shang te chuan thingthel khwa le ram chhunga zu le rui thei thil reng dan lova siam le zwar te chu thei to pa do zelan tum ti an soya atul huna pianga che chuak thei turin ra manna an siam ti an soibok Chanchinthar hi Akashvani Aizawl le tanga puan ani Manipur Sarkar chuan Chanbik ne Chanchinthar thedar pu in Editors Guild of India shwai tu pathum te laka FIR an thelut Manipur Chief Minister N Biren Singh chuan hemi chungchang a hian imfala thuthar thedar tu te ma thu soina Editors Guild of India an shwai tu pathum Sima Guha Sanjoy Kapoor Bharat Shushan le an President Sima Mustafa te laka thudik tok lo an ti chwa wangin FIR thelu ani ati a Manipur Chief Minister chuan meite le ku ki in kara buai ni hi Central Sarkar le Supreme Court po in chinfel tuma an ngai to lai me kani chunga hetianga chanchin bumi intel khomin thudik tok lo anron wordar hi buai na tipun lun tu ani angti a hlawm hle ati Prime Minister Narendra Modi chuan Nimin Khan New Delhi office a National Teachers Award sangni somni pathum dongtu mi somsari pangate akom Prime Minister John Thalai te mason nana zirtir tu te malak na chulo momati thua soya tunaya Chandrayaan 3 hlotlin na chungchang soin Prime Minister John kumzabi somni pakhat na hi technology driven century ani awangin zirlai ten science le technology chungchang a sha du an nei te po in fui tharzel apoi mo thua soya Prime Minister John zirtir tu te chu in twai thareng turin a fuiani President Draupadi Murmu chuan Vo in hian Teachers Day Pauline zirtir tu mi somsari pangate hnena National Teachers Award sangni somni pathuma hlandona National Teachers Award wat sai chan hi ramchunga zirtir tu tha te tholok zale lomna le choi moina ani Chanchinthar puanti top main atlang pui ramchung mundang ralin voin hian Mizoram puma zirtir tu tani Teachers Day voi somruk pani na lom ani ang Chothale Christel a inzirtir war thla Rashtriya Poshan Ma National Nutrition Man Chonimin Khan State pum hwa pa hon ani Manipur Sarkar chuan Chanbik ne Chanchinthar thedar puin Editors Guild of India shwai tu pathum telaka FIR an thelut
Prime Minister Narendra Modi chuan nimin kha New Delhi office a National Teachers Award sangni somni pathum dong tu mi somsari panga te akom chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani